للباس پیشمرگی که دیگه قهرمان کین اویش علی حمد قادره و خلکی گوراتویا کل چندین داستان های بجداری کرده که سال 1969 بجین شورش ایلول یبوا پیشمرگه قال علی ام خوشحالین که اول دیوانات این ناحیه گوراتویا بله ازش خیر هاتنا گفت که دست خوشان گفت که گو سری دانا من کرد و هاتن زور گلک بخیر بین سر ها بله زور سپاس قال علی اگر بو بینری زاری که مانجی باز بکه کو قال علی داخل کنگیل دایگ بود سالا چند بود پیشمرگه تل کری بود پیشمرگه یکم جار دل کری بجین چک شرفته کردی شانوت بود پیشمرگه خودی از نابی متاس وقتشی بری هنجی معلومه حقیقتی بی متاس نیک محمد خالد بوم برای سالا چند بود پیشمرگه ل 69 سالا شورش ایلولی شورش ایلولی بله 69 و کو رسمیاتش از دوای ثم هزكاوة بله ثم هزكاوة تجا حصومي الخانة يعني حرسي وبوم شخصي نقب بمثل وكو الشخص حرسي وبوم شخصي بوم تجا حصومي الخانة حتى شورش وبوم معلومة شورش تيك سالا 69 حتى هفته پنج شورش ایلولی تیک شو و موای دادل چه شراکی کو بجداری که بینم و اگر مواظب خود داری مثلا ما انتخاب يعني ليت براي باصب كان هر شيستوني كنت بپیشمرگه اگر شراکی بجداری بجین شورش ایلولی تو للشري بيرس بله وقتی للشري بيرس حكمت هاد اول سالا چندی بود بیراد سالا چندی بود بخودی از بیم هکذی غلط نبم 73 بله پشتی هجی لهجومی دیسا هجومی دست بکرده و مهاتی نبه چون لسپیلشیش معلومه هجی مسئولیت که معلومه او مسئول که دادنان هجی پمر محمد خالد و شیخ محمد خالد امر کتن وکو برگری ملی دی به هنده نفره مثلا ساکوی کانیلنزی مسئولی هنده کابو لقمان خدانه لقمان ملا مصطفی على الشیطان لقمان قري ملا مستوى وش سرپرشت زبده ملازم یونس هجی نظامی بو ملازم یونس عسکری بو وش مجبر گری ملی مثلا که ما بخدانا احمد مثلا 20 نفر 30 نفر احمد ملا سوار دی ما كده برا جابري خو وانا مثلا كشار هو كشار عارس قوتي ميرج سوري او سرپرشتی هنده کار کرد مثلا میرخان کسی که سرپرستی را چند کسا کرده 20 نفر 30 نفر وكو ديكاش وكو عام وش عام میرخان حمد امین وقت الشرب والسبيلشي میرخان حمد امین میرخانه او مسؤول عام بو هنجي لوقت يكون هجوم بو السبيلشي او مسؤول عام بو مسئول شر پیرسته نه بجن اگر شر پیرسته بو ما باز بکید داخل شر پیرسته چند روش خواهند شر پیرسته هنگو دیکی بو شر پیرسته ده حکومت دوی تا چند نگاه کو پیشمرگی جمهور هنگو چند بو هنگو چند روزا شر گل دشمنه که تا شر پیرسته ما مقرد مدانان لسفت ولوجاري او جاري انا لسری پیرس و للایدیکه و لهرنو لبیلاکه برا پیشمرگان توزیع کرد لوا گرکا تیاره من بیرت تیاره وقتی گنم ببون تیاره هات تیاره لید دا گن میخر صوتاندن پیشمرگ زور بو ملتی زور بو لوی هنجی بس هنا بمثل كبيمة حقيقة بمتى هنجيش ها برجري ملي بو مثل بامري محمد خالد بو هنجيش مثل كسونة بامري محمد خالد بو ولا هاو مع المدواي هاو الشر البيريس راوستا هاو الشركة مهاتنا لا يسبيلشي يسبيلشيش ملازم ينس ميرخاني حمد امين اوانه او مسؤول او يعني ونبي كملازم ينس سرپرشتي هندك هات كده يعني قواتاخو ميرخاني حمد امينش سرپرشتي والحاصل امر حزبو اوش هجي مسؤول عام هاو زالوش بيدا حصوي ميرگ سوري بو كاكشار بو وشي برگري ملي ساكوي كاني لنزي من نابي خراي بيرناي اوانا هي شيء مثلا شيء اما احمد ملاسوار كبه براجاوري خو وشي 20 نفر 30 نفر اما هو مثلا تقريك داوي نخم
ملت ایرک و بیمت مار سواری بون گورت وی بون خلکی همه گندا دیالا خرشی همه گندابو خرشی همه گندابو هندی از نابی گله که زمان بریم ما مروپین ایش میرو خرطش که نابی لبی اوش گناحه دی بی ما بو نابی منینه بله آخر ملت يعني ملت طعام صوب بامري محمد خالد وكو برجري ملي لقمان اشتات سرپرشتات زپای تکر لقمان اشتات سرپرشتات زپای تکر دين مثلا او تاتن سرپرشتات زپان تکر لوي ما اینه به حتی از بمك ازي غلط نبم حتى حفتا شي بو حتى حفتا صاري حتى حفتا صاري لويش اس لوينا بريمانه بالزمان والخاص الدواء اسهب مع من اللي دا سمه هزكاوه سمه هزكاوه لو هزكاوش استيق حصومي خان لويش هزكاوه الكري بو هزكاوه قرادزي بالرسمي اللي بشتا قرادزي قش خب داري وقت شي راني بو هاو ما معلومه حكمتي ماشكاين اما كاشكاين ما تسوي هجوم بو للشيفرشو شيفرشو بحرت هيك بين الشيفرشو آصوصه هجوم بو راسي شرشي زوري بقوات هذا كرني شرشي زور حصومي خان بالرحمة بشيفرشي برندا حتى بأمر قوتياني تبيا باردي نخو قوتي دي خداني مثلا شيفرش برنادم دواي هابو انزال جويش هذا كرني للشيفرش دواي هابو مقرد ما باشوك الشكل پاشوکش شو ما پاشوکش که حتی چون مقرن دانانه و لحال گری شایده بگیره حتی حتی خود حدودی ایرانی ده هر شو او دوای هزار رحمتی لی دوانزده توپ ملا جیشید بین چیلی ملا مصطفی دوانزده توپینا بونه ویری او وقتی و توپ الحکمت عراقی حکمت شو حکمت نما بو حقیقت شو حکمت نما بو اما چون ناقل نتوین فنگ چپاوی نما ولا هاو معلومه وقتی حتی حکمت عراقی تیک شو او اللي حاطه بينج حكمة عراقي تيك شو لوي يعني حتى حاطه بينج شو حكمتنا ما باور بك ما تسوين مفرزين تكلم تسوين ناو قرار زيدا نتوي انا حكمة عراقي نتوي تفنجش هجي شورش زور بقواد بو زور شورش زور بقواد ملا مصطفى هزار يا بو بارزان نمريش هلو برخو بيجن قصري وديل مو حاجو مانا زمان بيج ايضا خل وان قضا كرة ببونه حكمات ببونه ابو هر سال 1907 ريكفنا ديال ريكفنا 11 آذر ديال حكمت بعد ساعت مرکدن ویلیجی چند دان مافی کردان و ابو بيجن 3-4 سال هر شر ديال حكمت عراقي و بريا بو اري والله وابو زابو معلومه ذلك اللي داستي بيك ولا يا اويريش هاو حتى حاطه بينزي مالوي مشاري حكمت عراقي كان مشاري حكمت عراقي كان حصول خزاري شزار رحمتي ليبن معلومة آمر بتاليون هابون آمر سرية هابون آمر فوس أو تكون من ببير بيتن معلومة راسيش مرو نافي هم قبيهم معمنا حردك هيز بون دو هيز لي كمان هيك حتى بينجا تازه بيجي معلومة كمروش لوي زياتري باش يجي وقت السبيل شي من يكش لبير كده وقت كل سبيل شي حكمتي هجومي ماكل أما ما شوينا من لازمين ما قلت برا بوار بو روباري بوج ما قلت برا والله دبابات بو جراس ليش متنا ملاينا كرب ما لازمين شو قلت ما والله نتوانم سقرار بدم زاشكو صعب كي ما قلت زمان دبابات ماشنا ملاينا تنتي للجسر باز او الجسر هنا كان الهاو راستر اخري دعاء تقريبا نص ساعتك بس قلت والله صعب كان صعب يخوالين كده جسر هاوي تاوي وقتی که جسر هاوی تاوی دبابل سریش می گریانه و نه هاوی. انگو جسر هاوی تاوی. آم هاوی زمان لازم همه هندسه بود. تیاری زور نمی کشتن. تیاری کشتن هیچ شیء تبون. که تیاری لید داره پیشمرگه. هیچ تیاری توان تاتن شیء دشبون. او چاشین بیدی هبو رحمت بی چاشین بیدی هبو دونه مری بو شیء بو لب سریش بیلشی لبی باری ولوجی شیء هروش که بید جنازی و ناف کرد. ایشید گویی ابراهیم هکذی خلنی ابراهیم پیدای بود صدوشی بود او شهید بود او جماعتم یونس بود نخو میر او چاشین عایدی میرخانوان بود میرخان حمد امینی لوی شهید بود زمان من مسئول تزورم بریم من ناوی خراب بینم مسئول بچه ببی که سرپرشتی 10 نفر که 20 نفر 30 نفر برا گوری خود برا گوری اوه یا اوه بيجين هر شيء استنوي كنت بقى پیشمرگه حتی هفته و پنج کو شورش توشین اسکول بيجين جا کو ما بيجين بو موعد ابو موعد شورش ایلوله بله علی کار دل سوزم ردان میری
میره هوم ردان میره هوم مسلطان میره هوم بوزانی گلی بند زندان کردستان ازل کردستان شهد کردستان شورش گرم هم کردم پیشمرگی کردستانم از پیشمرگی کردستان قال علي ما باسكر كل شيستنوي تو بوا پیشمرگی اول ما بيجين شورا شايدوري بيجين بسروكاتيا بارزاني نمبر حتى هفته پنج چندین داستان بيجين وقتی ما باسكر داستان چي پیرز بول داستان سپیل کی بو پشتینگیل الهيزا كاوي كل القلادز اوراني هنقول بيل چندین شرا بيجين دجي حكومتا بعثن گوي بجاري كده اول هفته پنج شورش ایلول توشی نسخه که برای کفنک نیو دولتی بول سر بجین شورش ایلول بارزان شورش توشی نسخه بود. انتو وقتی شورش توشی نسخه بود کری بود نقول کری زانی که شورش توشی نسخه بود. اما خبر گشتن. مهجم الخرادزی بود. هیچ مهجم وقتی تیکس و هیچ هاتی نمارید خو. ما حتی هنجی. ما تنقول گیل کری بود. مارید مل گورات بود. هلیل الگورات بود. ابو سال 76 1976 کو بین شورش گلان دست بکرده وجه کو هدریجه پدری شورش ایلولی بله هنگو کی گوتا هنگو بین کو شورش جارکادیا دست بکردی و جارکادی چکی هل گرینو دش رژیم باس شرف کن بله هنجی ما از کو بیم از تنی از نه هنجی مثلا مهاتی از ابی شخاکو من گودیته لیلا بين دورو بري قوراتوي شراكات نكدن كو شراكي ناو بان هنجي تازه دستي بتنظيم كده هنجي ما دست ب نشرة كده نشرة من نشر براتي كده مثلا بيت حزبي ما براتي كده هاتين ما نشر براتي مثلا دي چين دي لدكان عادين دي هاوينت مزقفت هذا ما نشر براتي كده هنجي مثلا ازبو خليل بو عبد الله ابراهيم بو كاوه بو حسمان ملا بو خليل بو ابيتكم اما هميا عزيز بو ما هميا بتشتهنجي كو ازمي استني ابيكم مثلا زور من بس ابيكم الجورات وي او حسين شاوري بو ما هميانا دستين بتنظيم كده هنجي معلومه حتى دواي دست بعمليات هذا كلمه وقت كو دست بعمليات هذا كلمه بيشمرقه قوه كتبه حتى ما اما هذا وقت شي دوادري كلكو بسينه داري اشكال لمت هذا كلمه اوش ما بامر ايديسي رحمتي قوتين حتى تشبيتن ابي تنظيم داخلي تيكا ادبوما اما زولت ممنوني شورا بومت كان بواسطه وان نبيتن قوتين ابي بينه داري اما شخو قرت خو قرت ما خو قرت كو اب بين ما نسوينه داري ما داس بكر بيشمرقدين دي بين ولا ما اما مثلا بالنسبه لنا وتشتي وهارو كاريو لفي شكا لخوارني مثلا هر نقصتانية كهبوا اما هارو كاري ليت ناكي مثلا از بي مهمه اويتكم النابوتا قوته مهمه هارو كاري ليت للريني مثلا دي الفي ربيع دان مثلا دي بين تبي تجمع بين مديريني شدي وقت عمليات اخواتي كنت قاريانا ما هارو كاري ليت كل ريني هيرا هرن دا توشي كمينانا نقول ريني شاندري بنقول زارش الدكتور سعيد هزار رحمتي لابن دكتور سعيد لخطا بيافي بو اما روشي لواك عسكري حاط بري خرطنا طرمبيلا دابو لواك زور ابو حنجيبو وقتي كو او هنجيبو او هجوم او هنجيبو وقتي كو يدمو ديما قرات بشركات ليراني هجو خمت هاد او خمد برقيه كبير وهاد قلت والله برقيه هاته شوف الدكتور سعيد الزاني مش قلت ولا سبيت زاني كسبين الزاني قلت اليوم عسكري شليره من قلت هشام بدي هزار رحمتي لابن كريم سو ازو كريم وخليل هيرا هاتين تيرا راح الشبي ما تسوينا قنديش كافتي تيديته ما تسوينا قنديش كافتي بينما الشبي نتسويناوي اما السبياني خوني شيله بشورب دكتور سعيد قلت له دكتور سعيد توصل مع القضاء دكتور سعيد قارياوي هيواري هاته ما برقيداوي قوتي ما هزار رحمي قوتي ما تقريبا 6 قلتو حفتي قلتو بيبي منش قوتي زور بصنايا ما هرسك او قوتي منو كريم خليلي قوتي يعني ما قوتي لواك عسكريات خراد ناطرم بلادا دير نيشان قوتي دي تيجان قوي ولا هاتن حليله حتى سيت امريكا سوري حتى سيت مدبيني الشروديني هو فيتيا توبيان دانا بخود بس ناسي كسكبو نخو خودي عسكري اللي زور
يعني سه عمليات وانا هاتي ذكر اللي هذا خري خدنا مالا كتا زورشان هادنا كوشني ولا حتى كان ترمبيل صوتين سان دوشكان ليش كاندن اللي في ربيعي عندها ليه انا حتى سيتويري دكتور سعيد تقريبا حتى زغل انه حتى 6 نفر شيت قدابو معنا ناف بيوشنا كناف بله تقدابو قالك تقدابو ولا دكتور سعيد او عمليات كان كردو قاريان اللي بوي برقي قاريان شلون بيراني ابو شهر ما ديمقراطات داس بيكر بله خال علي اگر باز کنی کو دورو بری ناحیه گورات ولی چه شرکات تباسی شرکت کلی کل انا هات کنی لیره هنگولی عندك بيجن تنتي دانان اگر ما باز بكي هذا قلت خوب داري هلا شيء هذه خامات ببرين دي ازو خامات تانية بون خامات ها دو ابي بيبون الغمي بيبون الغمي ابي كتكابون الغمي ابي دجا كاسيبون باش ريع عسكري بو بدوار مثلا دي بخو طان السري طان في اواخو دينا غنبان طاطن ابوت يعني بده بين ربيعي ما بين الربيع قالوا طال شيء ولا مسؤول مشوي دو الغمدان انا ولا صبياني بعد هذا خواري يكتقي كوقت يكتقي يادي كهندسة شو هندسة شو يادي كداريانينا يادي كفوتشيليان كده هذا ويري والحاصل وشيليكاش وشيليش دكتور سعيد حقيقة يا زميلتي الدكتور سعيد هلا شيء يكتمانجي بشتي بريا وبشتي اوي يكتمانجي ليلة دكتور سعيد ليلة بو يك ماجي ما حسابك الليله ابو على اساس لبي ربيع قاروا جوجو مثلا هم بدور هم ربيع اخر دعاء اللي في قاروا جوجو شبي ما اما كمين جدان ابو ما جماعات جبل راشي هيجي كرشي مستشاره تجمع شريك بو نقيبه كبد قوتي بارزان لبي اوي بو قوتي دي بونغو هنين موي كاوش دبيني قوبي كان يشيلوشي تشت زاني ويهي دكتور سعيد ها دو اربيس يا بافيني او كمينا بيلافاتي او نقيب بمن نقيبات قلت اكو او نقيب بقرن تقخو ببال هو كمين دانا ابو اي شوي صحيني ساعات غلط بمن تبيش صوبو ولا نقيبك صوبو قاريا بابا والحاصل برا قلت زعما بيناكلي بس داست اللي بقني تسويد دعاء الدكتور سعيد ماذا ولا منان بود بردو تشتين بود خليل فقيره ولا خليل نان بربو فقيره صوب خليل هاد كو عندك صوبنا راوي او بيشمرجو او توشك باجو خليل باجو خليل ناصيبو خليل علي اگر باز بگن هنگی هفته شش بيجن كل شوراشا گلاني پشتني بيجن ادا اكو ناحيه گوراتو كومال جابو خلك زور جندو أوايا ليلة جيا ليلة همش ليلة دور برون هم ربيعة الرجيم بعض بون هنقول داخلي هنقول كت شهاري كاريا وخلك كان بو أواي بشدة سر كاري خويان ما مالا بجنيا والله راسي كبو أزبط راسي بوقت براي عالم يعني إنا إيرا قلت شو خوب داري بخودي وقتها براي عالم يعني إنا أكيد دكانه كبوي بي لبيتاتا براي أكيد دكانه كبوي بي تشتكي ابو بيان عالمي هيجي حيوان وتشابو هذا تصاور ابو حيوان بو تشتي هون هبو نخو راستي خركك هيجي زوري بيسري وبربو معاش نبون حكمة على معاش قال لي شورش كر امجري درناك بين شورش خان امجري درناك بين چندان ببين زلم وزور اول بيشر خان يوهاني قهل الجيرن قهل الجور خال علي ما باسی شورش ایلوله کرد بیشتر سرپرستیا بارزانی نبرد پشتین گیجی کو هفته و شش حتی نهاتویی که شورش گلانه ابو کو سرپرستیا سرک بارزانی و ادریس جوان مرگ ابو هر دو هنده بیشتر سال 1991 که کو راپرین دست بکرد ابو کو راپر نکا سر تا سری کو بیشتر هل 5 سال رانی دست بکرد و حتی 20 سال کرکوک همه کردستان آزاد بود دست رژیم باز کو درجه پدری شوراشا ایلوله و شوراشا گلانه اگر ما باز بکرد خود راپرین وقتی راپرین دست بکرد نواتوی که هنگی هن کره بون هنگی کره کم جار دجی رژیم باز هنگ راپرین وقتی کو دستی بکر بله ما برای مثلا حدودی ایران راحتن لمنطقه لا ایرانی حاجو مرا تهردو خدارا جناب سروشی تقدابو بخود مالتن قول کره بون مالتن الباصر میبون امل باصر میبون نه امل باصر میبون بس یک تشتم لبیر کرد پیشی کو راپرین دست بیب که
تيار أمريكي هاتن هجي لحكومة العراق أنتدا أمريكا لحكومة العراق دا بله وقت حكومة ليدا تيارات أمريكي هاتن لباصل ميان دا لباصل ميان دا وحكومتي والحصر الرئيس جاشا بربري او ملتي انما او ملتي لباصل رافين كتنا اما ما هيك بخواتي نزي اما يكسر هي يكسر ما هذا كاتيني بين قنديش كافته ما هذا كان خريفاني هذا كان هافدياني ما هو برابوي ولا زور بينسو رابرين داس بيكر رابرين داس بيكر تحاجم راهاتنو لا ايراني راهاتنو بيشمرغه هاتو اماش بيشمرغه معلومه ما اما هاغالي كبو هيجيش ما هاغالي كبو ولا معسل همت اجتماع هارو كاري لكردو ما تجت سوينو ولا ده هل اوي بقدر هاتنا سبيلي كاتي قدر حاجم راهاتي مهم هندي مع عسكري وانا حتى ليره اللي قال وصار شي مثلا ليره ليوالي بو كسبري ميرجا سوري كسبري حكمتي بربري خونما نال سبيلشي نال وانت فيها بس خو قرطار كان نال سبيلشي حتى حاج يومرا كسب بربري كاسنما ولا هو ملات اشتهار كاري هاتنو اما تي الدكتور سعيد هاتم اما هم قال لك اسيب تنين بن بس ما المدي ابي ولا ما تجي سوينا براي سوينا بحرشي لبحرشي باران طاد باران كباش طاد برك بالسلوبري ولا اخري دواء هي اللي سوين براك سوينا كركوشي نا كركوشي حد بي بحياته خدي بشرتي دانا حد بينما بعربي دي بينما خاطر الله خاطر محمد علي كيميائي قطارنا كان وانت قلت ما بخدي وانت قلت ما دي بينما علي كيميائي قطارنا كان او تتزاد سلك حساب وانت قلت ولا لوي وين هاتها معلومه انتفاقاتك اني هلك اللي معلومه هو حكومه العراق هجوم كرده تشدد ما دربان اوي خوانت براينا اللي عنده هلك دي حكومه شكاوه بروك كاروزي ترس بايدا ولا هو حكومه شكاوه وقت اللي هاو معلومه الشهيد شيندان الشهيد شيندان لباس هوري الشهيد شيندان حسمان بيراني هجي برحمد بي الشهيد بي هجي حسمان بيراني بيندار وقالك بيندار شيندان زمانه هاو لما آخری دعای ها خدای او کرم که شور شما دست بکرده و به جناب سروشی سرپرشتی همه هیچ جناب سروشی سرپرشتی همه قواتات کرد همیا سرپرشتی آره ولا راپرنی دیوان پیشمرگش راستی ایزیغ خودش فرصت جناب سروشی دا اما تو وقتا تا چند خلق دلخوش بکن باس نه خلقی بجن اگر حدیدی با سوران با المسیف با الحبلری با وقتی کو دید کو رژیم بعثنا ما و هزید پیشمرگ داخلی نافتران تا چند دلخوش لخرچی خریک هنجی لخرچی ور تازه بخو ادراسته دنیا که اتنی وقت به حشته دا خریک وکی خوش بود من خریک هاتو جناب سروشی زاو عسکری عراقی همه بوار ریز بود جناب سروشی هک درلی با جناب سروشی ریدا با رنگ بی به هزارا عسکری عراقی هات با کشنی به هزارا من بخو دیتن دوان لسپیل شی بو بران لحریری تسو به هیک دی بجی ملا مصطفى بجی ایدی مسعود بارزانی به عربی باسی زوار ریز با سروشی دلی ایش لینت خردی کجی بری تبی اعتبارن اواشی عن سو اوفانی نخوتی بیاد سزا ساش سروشان لبیر نکرد نبی هیچ ساش سروشان لبیر کرد به خود او تازه دستلا دارت عراقی که تازه خوب دستلا دارن همه ناف کردستانی بونو لیره سر بارزانی ویزا پیشمرگه و پاراستن او شیعه لیره بون لحیاتی بون قال علي ام بینیم کل شورشایی که دویل بارزان پشتینگی شورشا ایلول کل سال 1961 که دست بکرده حتی 75 سرپرستی بارزان نمبر پشتی شورشا ایلول شورشا گلان کو درجه پدری و شورشی بول 76 حتی 91 کو جناب سروک بارزانی و ادریس
هر دم ساخت کوان سرپرشته وشوراتیون پشت اینگی بیشین مدی کل راپرنیل نو هاتوی کی دست بکرد ابو کو سرک بارزانی بیشین راستا خو سرپرشته راپرنیل کرد که ابو کل 5 سی دست بکرد تا 23 ابو کردستان همون رژیم باز هات خواهیم که نوی تو ما وایدا حتی تازه جی و دوای مدیل 2014 شر نگریس داعش کتو شهری ما کردستان کرده افنده کوب درجام میجوی کرده برگریار خو کرده و برگریار خاک خو کرده و آلای خو کرده هزاران شهید دایب هزاران بریندار چندین جارا بجین هنگ وکو بجین سرمال و حالت خودت آواره و در به در بوی ام تازه بینی که گنجت مید را گشته تا چند دا پیوسته او گنج لاوت ما بر همه خبات و قربان دانا کسیت وکی هنگو بجین او کسیت که شهید بوی که ام جی نما دارک نما یان بردک نما که خینا پیشمرگه که لی نرج را بیتن تا چه بوان گنج لاوت تازه که اوی تازه شد بنا پیشمرگه چه او گنج لاوت تازه والله زانت سيدا سيكتشتو بمتى بله اما حقيقة بيششي معلومة للشورشة ايلولي حتى جت الرشة قولاني اما پیشمرگه زور زحمت عدیده خلق همه که بچوک رنگ او کسی ببیت پیشمرگه 10 سال 11 سال 12 سال آخر اوید که کیون آخر چندید شهید بوی چندید کتیا مثلا لکل کت حقوات آیا نمایا اوید از معلومه خوی پراستی بیدن اوید که خدمته هی پراستی تبینین البیر کرنه اوید تبی بشیشی او گنجی تنوکش بوی پیشمرگه خودت زانیتن لسه دستی جناب سروشی حاستی که اینکه معلومه صابی وان صابی پیششی متبی چه امر جناب سروشی تکتی بیا ما یعنی پراستی متبیا امری و تنفیذ کرد یادی بری اوانش تبیا مثلا صاب دوات زحیرانه بیتن لخدمتا وان بیتن و صابی وان زحیرانه ما حاستی که اینکه زحیرید ما همیا شور بیت دانی زورش دویه سر بازه هنگو بردام سر بازه نصحد بینه کنی که عین وشی شورشا ایلولی وشی شورشا گلانه همه مثلا تجرادیری يعني ريا باو بابيريت خو افز حيرش ريا باو بابيريت خو لبير نكن نصحتها هرجن همش قشي خوب دنا زنابي سروجي تش امرتكتن ما هم قشي خوب دايني تجمع اخينا ريته صدارك نما تبردك نما يا تسياك نما يا كو خين لبنا هذه تريدني كنا هذه بخاطره هارو ما ان شاء الله كو افز حيرش يدجاشتي كو افز حيرش خينا واش شيدا خینا وی خدمتا و پیشمرگی یه شوراشایی گلانی کنه دلبیر کردن. اول زحیرانش سالوی روزی بیتن لدوی ریشه بسن. کو هم تازه بینی که کردستان که آزاده پیشتر سالت بجین شسته و هفته و حتی هشتهش کل و دور بری بجین کل ناحیه گوراتی و اگر بری بینی رنگ هر سگریوی که یان بن برده که ربیع که رژیم باس لیبید او کسی کلیره خلکی لیره کل و کمال که گوراتی جان رنگ حتی شبانه پاریه که نانیان پرداخت کافی دست خوب بخن رنگ چندین روزا چاوره بود که تازه بین کردستان آودانه و دست آودانی حکومت تحریم کردستان گشتی همه جیا اول یا پیوسته چه ام وکو گن چنگیش ام بیجین و ریبازل بیر نکن بو اوی روزک بیتون کردستان ببیت دولت سر دست سرک بارزان لیره بگره هل حدودی ترشی بگره حتی حدودی سوریه بگره مثل ملتي باز خاصة الملتي بازان منطقة خرطول ببو كسنا ما بو هندك نادور ماليا هندك مار ما بون خريان ترحيل كد خرشيان بردن بشتي ترحيلش خرشيان بردن زينة صار كردن معلومة بي أما أو هاورو ليرامين الحمد لله صاي سري الرحمة خديو جناب سروشي هم منطقة ما يا آبادان بويا خاني وبرو دکان و ترمبیل و چمارک همه مارا مار نما کو آب بونه چوبن مار نما کو آب بونه چوبن مار نما کو آوی نبی مار نما کارابان نبی مار هم مارا الهیش کو بینه خیر مارا ترمبیل تی مخل سایسه رحمه خود جناب سروشی منطقه سول بو یک خانیته نما بو دنیا سول بو امان از دی خوبیم به خودی لنوهتو ایشه به خودی نه لحظه پنجی نه على شیطان لحظه پنجی حتی نه تویشی به مرقدت بازون هک ساعتش سومت جوردا خرساری على السرابش ورجع از حبس تبي مثلا از كوريت خوبم تبي كوريت من ويل بينا كان لدو ريا سر بازا سر ريا من الرباز بابا بيلا لسروك شا امرتكتن تبي ببنا اخر بن بيشروشي بله اري ولا قال علي
دائما برکوتا بشم زور سپاسیت کن زور سپاسیت کن زور ممنون از حست کن دوباره از حست کن گلی انا همه خاصة زحير از حست کن جغادیر امری جنابی سروشی ببین یا ربی خودی بوم پارزی بله بینید زاری کرمانجی اوان گودید گل علی حمد قادر بو حتی روزه کادی گل فرمانده گل پیشمرگه بمینن بخیر و کردستانی شهری آبادان گلی شورش کرد امجری در ناکبین گلی شورش